Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achhiar tu Silian Sang Puya LADC Noya Village Council le Longklai Chan Mari BL MDC by-election tan tuk in Dar Sari Atang Khan vote thak tan ani Advisor Chief Minister Puti BC Lalven Chungan Tharuk Chung ZPM Sarkar chu akal dan tu ruang ami puitere sarkar na thokten an theto ati President Joe Moi chuan Voina Parliament in ni member to come ma thu Saidon Jamen Kashmir Doda District Animin Khan Sipaiten Filfiak Pathuman Kaplum Lai Autonomous District Council LADC Noya Village Council Longtai Chan Mari BL MDC by-election tan tuk in Dar Sri Khan vote thak tanani a LADC Noya hen VC somko pako amin mong buswa VC a chuan in than chu tura endik na patlang zawanam no wangin in than bo saini donova cycle clear VC seat nga oma chu tu panga omin king tu dang anam no wangin in than bo sa ngai lawa tlinga puan ani don boka heti hen VC somko pasaria in than bo sa tu ni in vote tam zona VC then khata auxiliary polling station tabel ani awangin polling party za sompani anam don ani Longklai Chan Mari BL MDC by-election bo sa tura polling station pali Longklai Chan Mari North 1 Longklai Chan Mari North 2 Longklai Chan Mari South 1 le Longklai Chan Mari South 2 oma vote hi tai dar nga thleng thak ani anga VC in than pu hian ballot paper manga vote thak tur ni in MDC by-election a hian electronic voting machine EVM mangin vote thak tur ni thung VC in than pu vote la te hi in than zo rolin polling station mun thewa chiar ngal ani anga MDC by-election vote la te ro July ni khat chomadar somatangin chiar ani thungang VC in than pu le MDC by-election polling official duty tur poster ballot vote thak dil ta tan vote thak theina ro mana ni somni phani atanga voin thangin VC in than pu tan poster ballot vote zani samret pare le MDC by-election tan vote somli pasari atla ani Aizol Municipal Corporation AMC Ward number sompakona vote late voina chiar ni don voin chomadar soma Aizol DC office a vote late chiar ni dona AMC Ward number sompakua by-election and vote sangsari zathum samli panga atla a hi za zel somnga panga point bel paliani AMC Ward number sompakone me chebial ni a abel to masa beril vani sangzu MLA atan thantin ni wangin mun ruak lo tur thanani a ward sompakona chunga hian veng sang kulikon tlang nom veng thar sai khama kon mel thumla hlimente an omani Advisor Chief Minister Puti BC Lalven Chungan Tharuk Chung ZPM Sarkar chu akal dan tur ruang am mi puitere sarkar thokten an hreto a mi pui be se ang zong ti hlo tling vek thero ma se sarkar dangala ngailo ma son tam taka thlengani ati Akashvani correspondent income na hetui soin Advisor Chief Minister chuan ZPM Sarkar lima Chief Minister in TM na soi som pani de chu ti hlo tling vek ani to ti a langsar taka mu thia na tho a ZPM Sarkar chumi puiten an be se sang ti soin Chief Minister in dikta kasuma en kola wangin man son sa hle ti a an sarkar lima an ngai pai mo zinga kun thok tu te har sna sut kian ne healthcare bill ba an petla ti a office dole office kalhun chungchanga mi puya tangin soisena andonglo nia sen zina konga ma sona turin ma na mek zelati a sarkar le puya tanga fan an mu thin chu a guideline pel dawa man omlovin ani na anga man ani theinan malak ani ti sen hoten na satak an mut esoi Advisor Chief Minister John anin tiam ang chu ti hlotin mek zel ani ti a ruang phur chu mi puite ta na MLA te ta na phurit ani awangim budgeta anda ti soin tar pension scheme an ti punga mi pui ma an tiam an ti hlotin atangin danglamna an mu me kani ati ZPM Sarkari Tharuk mele lo muta a langsar bera chuan sarkar thar ahandin khan mipui beiseina asang emema sarkar thar limphatina budget a phara khan danglamna chu atheng ngala tundin huna hian rapo achua mek zel ni in ka ria budget kan han mangthana ta chuan agriculture lama kan thutiam te voin ni thlenga kan malak na te state han holding lama kan malak na te in malam kan panjela ma kan sona all some chi ti thai mai nia kan ria ta kan da ho deliverables kan tiang chi hawa khatun din huna hian a thleng chho molmol renga danglam na kan homeka chu tun din huna ZPM mi puite po min thiak ta nin ka ria Agriculture Minister PPC Valrotan Thai Thar Pali so thing IN marcha le mun phiate society kal tanga leitur rom manna sarkar na siama July thachung hian a hral tu turte data la khom vek man turin ro manna kalpuyani ati nimin khan heng kha thar pali hral dan tur chungchanga sarkar ro manna puangin Agriculture Minister chuan data la khom na injaglut velo te chu sarkarin boipui an ngai huna antel ve the don mati a chu wangin atnuwa
soisel omlo nan heng khai thar shaltu nei te chu inziak lut vek turin na cha ti soini PPC valro da chon khai thar leitur hi society kaltang kherati antum ti soin hei hi lo nei tu te hlok na tur zo kan yati a mun phia be khi land resources soil and water conservation department ten ala khom nan thok meka thai pathum so thing ayang le marcha de chu horticulture department ten society le village council te kaltangin khosang sanga ala khom nan thok tan mek bokani tuna hian khopuya mi hau chaten khaten so thing an ching no ni nan ria heng hi an mi mal zailen na ni a cheng somnga ayatowa an chal thei phot chuan an du sak MMT soin heti rol hian society member ni lo thingtang khuwa Aadhaar card le voter ID nei lo chu cheng somnga sarkarin leisak angai tak tak chuan an boi puizinga antel thei kherlo wangati a address lan Aadhaar le voter ID an ngai poimo hle do na chumi nei lo an ni point society member ani turani ati an hmulak na hnuai hian khotina multipurpose primary agriculture credit society lo in din tur le sarkar official te thata kalo trom turin anin shria tir ti minister chona soya society chu sarkar gut ke ber tur ani awangin an mo phurna sang hle dona society lo om to sa rin tak om chuan fin mai kha a thabera rin tak om lo ero chona thardin mai turani ti a atha cheng du tan chon corporation department lama zo fi athereng ani ti asoi bok ani Chief Minister Pral do Oman Mizoram mi puita churi hlo le dan novaru hlo phur don na tho puya som Nimina International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking sang somne pali aizolwana pa hola manna het somna hi siamin Chief Minister chuan state chak lam ramthen khatte chu khovel hriata ru hlo bu pui Golden Triangle an ti thin ani a chuta tanga ru hlo lo chuk khak na kong puya chuan Mizoram awma wangin thalai tam takten angol an no vei pha a mitin huwa pa do ngai ni wangin ko than sang sang le tlomai pol tele mi pui zong zong tho puya an so mani ati Chief Minister chon mani fa te drugs ta ka an him thei nan chung kon poimo hle a nu le paten an fa te thli thlai tai ma se nun kong dik an zona turani phot chuan khau taka kho khir shel oni se ati hen khom hi Chief Secretary Dr. Rinu Sharma chon ka shwain ngolvete en kolnala thok tha padma shri pani PB sang khumile pu sang thanke mate choimuna hun man ani Mizoram District Shangshanga International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Nipol hian hun manani a nimin vekhan Mizoram Police ten cheng verbal se za somle no somle vel hu ri hlo an mante antiral ani chanchin thar hi akaswani aizol tanga puan ani President Draupadi Murmu chuan voina parliament in hi member thu khom ma thu soidon President thu soizo hian athu soi chungchang alom thu soina motion chu member ten an soi ho nga lang Lok Sabha season hi tun ka thotan ni khan tran ani a Rajya Sabha po voina thut khom tran ve ani ang ponto angin BJP shoi to senior Om Birla chen min khan Lok Sabha som pret na speaker tan than ani a pu Birla hi voice vote manga than thlin ani a tun tumi Lok Sabha speaker ani tum ni na turani thanlen inu hian Prime Minister Narendra Modi leader of opposition Rahul Gandhi le Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju te chuan speaker thutna an shruai ani Speaker Khanna hin opposition te chuan Congress MP K Suresh chu speaker chu turhin nominate ve ani speaker tan thanchen in hu hian pu Birla chon thu sein hun tha an pe chu lom thu soya parliament ro rena za omna le kalphung te vongnung zel don ani ati Jammu Kashmir do da district admin khan sipai ten fir fiak pathuman ka plum chudan danin gando tlangrama bajat khuwa nimin jing khan sipai le fir fiak te in kap tana helai hmuna hian tun thani som pakhalani som pahnia fir fiak te chet na wangin police CRPF le army tang rol ten perfect dap chobe puyan thak ani sipai ten perfect te birunat lu chilen in kap zuya in kana hmuna in perfect pathum ka humani a USCM M4 rifle panile Kalashnikov selai pakhat ba ka amu thanem tak sipai ten an mantel ani India chon UN Security Council siam thata du thu ortakena soinon UN General Assembly thut khoma India palai Pratik Mathur chuan hethui soin nakuma United Nations in kum sombriat atlindon awangin Security Council siam thata permanent and non-permanent member theiza ti le na tul tol hleni ati a Security Council chu arin tlak zia ti le na tul thule khovel in rel bolna thil thazok a so theina an tho dan enfi a hun hle ani ati tundin huna UN Security Council a hian veto por nei hi rampanga China France Russia UK le US te chawan oma hi India chan kum zabi somni pakhat khovel politics a chuan andu khoblo ti alo soi fo to thin ani chanchin thar chiar ti topna na tlang pui LADC Noi Village Council Longklai Chan Mari BLMDC by election tukin dar Sri Khan vote thak tanani Advisory Chief Minister Puti BC Lo Venchungan Tharuk Chung ZPM Sarkar chu
akal dan tu ruang a mipui te la sarkar thok tan an hreto ati President Draupadi Murmu chuan voina parliament in member thu khom ma thu soidon Jammu Kashmir doda district ka nimin khan sipai ten 55 pathuman ka plum chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani